دەستپێکێ ئەم شەهیدên گشتî fermanên ku serê milletê me Yezîdê hatîn em wan şehîda bi bîr tînin fermanê ku bi serê gelê me Yezîdê hatîn bi rastî jî demekî dîrokîra êzdatî bi van fermana re hate derbaskirin. Fermana 2014 de di serê gelê me Yezîdê de hatî bi rastî fermanekî zor û zehmetiyê xwe pir bûn. Wa destpêkê fermanê de me wekû milletê Yezidî me gelek bedêl dan, gelek şehîd dan. Zêdetirî 5000 keç û jinî me di fermanê de hata windakirin yan jî hata birin destê Daişê de. Ev fermanekî bi rastî jî zehmetiyê xwe pir bûn. Bi rastî jî her civakê bi zehmetê dikeve. Kî civak jî be wê vî tiştî bîne ziman meselan. Em vê nedibêjin. 2014 sisê ma heşt Qedepê li vir bû. Yanî her milî de xıyanet kir. Di milê çand, di milê ol, di milê bawerî de, di her milî de xıyanet kir. Ma ne wisa Qedepê nas kir û rastî jî. Qedepê xwe wisa da bo nîşandan ku carekê ferman li serê gelê me Yezidî were yan jî êrîşe li gelê me Yezidî were ew ê bersiv bide. Yanî civakê de xwe wisa da bo nîşandan. Ma ne wisa dî wala. Dijmin hat pişta dijmin digire. Dijmin hat bi dijmin re dikeve hereketê de. Qedepe ku xıyaneteke wisa kir heta dawiyê jî dawiya êzîdiya jî neyê ew ji xwe dawiya me nayê em êzidînê dawiya me nayê hema heta dawiya êzîdiyatiyê neyê baweriya wê ti carî jî ev Qedepê nayê. Ti carî jî baweriya me wî însanî nayê ew ê xıyanet me kirî. Em nabêjin hinek kes hene heta îro jî baweriya xwe wan însanan tînin. Hema ew însan ne ji bona ku rûmeta êzdatiyê ku parastina vî gelî biparêzin baweriya xwe bê Qedepê tînin yan jî wan tînin. Ew baweriya xwe pê tînin ku ji bona madiyetê, ji bona ku tiştekî bi dest bixin, hemû tiştê ku bi dest bixin jî xwîna serê êzidiya ye. Xwîna serê vî gelî ye bila ew zanibin. Di fermanê de 2014 de sê ma heşt ferman rabû hemiya jî şingal berda. Ceşê Iraqê jî vir bû, pêşmerge jî vir bû, nizanimkî bû hemû ga berda. Yekî vî gelî ve hat 12 swarîn azadiyê jê çayên Qendîlê di ser hedûda re, di ser sînora re hatin ev civak xelas kirin. Ev civak ji fermanekê ji qetil ameka geştî ku gelê Şingalê de di vir da sê mayî hatin xelas kirin. Ti carî jî em wê nabêjin ku PKK derkeve yan jî ku bi Şingal PKK ji xwe li vir de nîne PKK çi derkeve? Heger PKK heba niha derket bû pêşber nîne. Hat însanê me Yezidî, însanê bi rûmet, însanê ku karibin xwedî di vê civakê derkevin ew însan perwerde kirin. Ew însan bi fikir bi ermanc kirin ku karibin xwedî li vî gelî derkevin. Karibin xwedî li vê axê derkevin ew însan perwerde kirin. Ew însan bi fikir bi ermanc kirin ku karibin rojekê di vê gelî xwedî derkevin. Di vê olê xwedî derkevin ew însan
بفکر کردن یان هو جام فکری دنا ماشاندن اول امو فکری دنا ماشاندن حتی داویا ماجی امی فکری دنا ماشاندن اجبونا کو اف فکر جمره لازمه دسر وی فکری ام بماشن ام تجاری جی ناهلن کو فرمان دسر گلی ما بین اجبر کو ما بدی فکری ما داعشش کنند بدی فکری مال برخوده حتی روجایی روشی جبونا ویان وی فکری کی جی به بلابه تشتی گوما گردی ام برنادن زیادتی 10,000 انسانی جبه جواکا یزدی هاتا قتل کرن هاتا وندا کرن 5,000 انسانی کچ کوژن دایکی ما هاتا روجایی روش دست داعش دنا ام تجاری جی وی خیانت قبول نکن اگر هم قبول بکن هنگی ما هر تش سر خوا قبول کریه امی هر تشتی قبول کنم هم قبول بکن کو قدا پی پاراست نما بکن شبونا ویم قبول نکن تجاری جی جتینا او دایک دنی ویری ده سکنی جتینا او زاروک دنی ویری ده مر جانا خواهد دست دنی ویری ده کلمه ده سکنین ده گاز هاو کارم امی وانا چاش بیر بکن امی وانا چاوا کومی که امی هلبن قدا پی وگره و دریانجی کو خیانت کری دیسا سر گلی میز دی بجام خدا ناف جواکن امی وی جواکی بپاریزن هارو در کهودن سر تلویزیون هم سر سوشیال میدیا مزانچی امی شنگالی بپاریزن یانجی می شنگالی آوادان بکنی ولی تا شنگال ندید نت آوادانت کی نت ببینی تا شنگالی جواجی نبینی کنگی هم نبین وره شنگالی کنگی اف گل نبا وره شنگالی همه اف گل شنگالی ده هبا اف ایراده اف برخوادانی شنگالی ده هبا تک هری تلویدرینی نه وکو دوجیم وکو یه باشه وکو یه جشه آسایش عزیز خان حتی روجایی رو 10,014 حتی روجایی رو ما برخوادانی شنگالی اولکاری شنگالی حتی روجایی رو باشه ته اوی کو دشمنی کو بخواز به ایریش بکه او بکه یانجی تشتی کو تخوازه بکه نکاره وکه دمی بری یانجی وکه 10,003 و تاب 10,014 یانجی وسا نکاره وسا پیلانامه خود دناوی جواکه دادینه نکاره وسا گلی مقاتل بکه یه باشه یه جشه آسایش اتقان رولی خواه دوان 8 سال داویده لیست رولی وی های دناوا جواکی ده این جواک ماجی ملت ما یزدیجی به وی باوره به وی جسارت باوره زانن کو روزه که امی لبرخوا بدن امی وی گلی بپاریزن امی وی اولی وان بیرو باوری خواه بپاریزنش بناوی گلی ما مباوره گلی ما مرایه ام دیسا جی ام سرساقیه جه گشتی شهیدین فرمان را شهیدین 74 فرمان را شهید شورش را ام وان شهیده ببیرتینن وام دبیجن شهید نامرن شهید نامرن شهید نامرن بجی عزیز خان سادس بکی اجبو سالوگرا فرمانی شخص شهیدین فرمانی ده گشتی شهیدین عزیز خانی گشتی شهیدین کدبر ولاد ده جانی خو فدا کردن ببیرتینن
و به حرمت و برزداری بجنا خلهم بر بیرانی وان دتاوینن و دریکا وان ده چودنا سرکفتنش مر اساسه یمسا جبو سالوگرا فرمانه و سراستی جی دسته طبقه ده آرمان جی کو فرمان هات را کرین جی یعنی تناسین سانی دست به که ده بیشم ده آستا جواک تونه کرینی ده ده آستا چند اخلاقی و جواکی را کرینی ده آرمان جی که مزین هات آوا کرین تایبه جی ده عالیه هزین داعش ده هم جی دستک داندنین در دور ده فرمانه که به وی آوای را بو یعنی نتشته که وسانی که بیشن کو بچوک او به حسانی واری بحثی کرین یا جواری دست کردن ده آرمان جی ده یعنی قرکرنا جواکی که هبو تونه کرنا چند باوریه که هبو ابجی مثلا بیشم به جواک تونه کرنی ده به زاروک فاتساندنی را به دایک و باوین کو راستی جی ندیکارین بمشن را قاتل کرن را یعنی جی مثلا بیشم سری وانجی کرن را فرمانه که استاد روبرو هاتن یعنی تابی که ده دنوا تیپین زیرین یعنی دیرو که ده جه که خواه گرینگ هیا مثلا بیشم فرمانه ده راستی کو هاتی جیان کرن ایشا کو هاتی جیان کرن بیشم سا حسانین بو تایبت ده آستا کچوشنی کو هاتین گرتن ده بازارا ده حتا رو جامعه ایرو ده وی ساعتی ده جی کو هنا ده بازارا ده تینا فروتن یعنی تشته که سا حسانین بو کو مروف سا حتان هانه که جی تشته که هری پچو جی مروف بیر و بکی یعنی ده فرمان ده تشته هری به ایجی ابو کراسی جی کچین هنا نو هاتی بون سا بزانستی که مازن را روبرو نه هات بون زانستی که نین بو آرمان جه که وانی بیشم خو پاراستنه که وی آستی دنین بو که خو بپارزن دوی فرمان ده یعنی هری زده جن هاتا اساس گرتن تابی دناف ده جی جواک جی ده هاتا تونه کرن ده شخص جن ده ده عالی جوان ده اف تونه کرن جی دخواستن جواک که قاتل بکن دخواستن جواک یاو بکن اف آرمانج لبرچا و تی ناس کرن جی تابه که ده اف فرمان وکا بیشن کمکویج یک درباز بو اشتا مثلا هر ویل هیویا بندواری در دور هشتن اف رولا ما جواکا ایزده سب وی رولی رابن بیشم ده فرمان ده راستی جی ایشی کو هاتین جیان کرن جبیر کرن از بیشم یعنی وقت اخانه تجربه ما گلین ایزدی تایبت وقت جوانن ایزدی بیشم ده فرمان ده ایشا هری هاتی کشاندن ملی جوان آنده بون بیشم دنا فرمان ده جی کو پیستا رول بلیستا یکو پیستا پاراسنا وی جواکی کربا با ار کمیسیون خورانه بو ببر پرسیارتی خورانه بو شونا وی جواکی بپارزه شونا وی دستک بده وی جواکی او جینه کرم جوی جی ممنون بون اخانت لمن کریم پشتا خودان ما یا جوانه کی وی جواکی زاروکه کی وی جواکی خاصبا پاراسنا وی اخی بک خاصبا لهمبر شرف و ناموس خورا به سلاح را بکجی جویر آستنگی دانا آوا کرین جی اخانتا هری مزل جواکا ازخانی براستی جی مثلا بیشم اوقات فرمانی ده پیشمرگین بیشم پدک لوی داری هبون سونشته وقت جواکا ازدیجی ده خواستن پاراستنه کی بکن هم جواکا ازدید نوا پیشمرگا ده جی خودی گرتن هم پیشمرگین بیشم باشور ده جی داری جی خودی گرتن پاراستنه کی نه هات شکرین وکا بیشن وکا اخانته کی مزن یعنی اخانته زیاده تر جی تشتا هری بی اخلاق تشتا هری در به جواکی دوری مروواتی ده دوی فرمانده هاتا کرن یعنی ابجی ما پشتا خوبوان گرم کر یعنی وقت جواکا ازدی پشتا خوبوان هاتا گرم کرن اشتا هیزه کی می پاراستنی هیا اتا بکی ده اوج برول خورانه بو مستا فرمانه کی اشتا ده آستا قر کرن ده هاتا آوا کرن یعنی خان ده آستا فروتنی ده یعنی تسلیم کرن زیاده تر ده آستا فروتنی ده هاتا چی کرن اب جی هلیش کو مثلا قر کرنے کی پھر مازن رو به چی کرن مثلا حتان هانی کی کو گورن کومی کو نه هاتنا درخستن جی انسان تیده کینه چاق هاتنا کشتن یعنی اب حتان هانی کی دوی آسته دوستانه کی بیشن هینا ونداهین من خویانه د بازار ده کچو جنی مهنا تین فروتن زاروکین مهنا هستی وان لبن دارا دنه لبن تحتا دنه افیشه کی هری مزنه جی لتشتا هری زدن میروف روزا ایرو ده پیته شی چیه لبنا خودی در نکاتن لبنا دور کاتن یعنی جبیر کرین جی یعنی ام وقت گلی نزدی گور نیرنی من یعنی حقارتی که هری مزنه لبی جواکی دیکن جبر کو یک کل اخانت من کرین
خویانه لبر چاون لی ام بخواجی لوینا خودی در نکوی جی زده تفرقه ما جوانی نجبر کو ام انماج ده انجام ده عینی تشتی دیکن وکا بیر وکرین چه دبی یعنی آرمان چا بو تابی که ده مثلا بجم ده فرمان در راست هیزکی ما پشتا خوبوان گرم کرین ترکامه دان پشتا ما وکا کو بجن پشتا ما شکاندن وکا داره که شکاندن لی وینا مثلا بجم دملی هیزین گریلا این یه جستارو هپه گیده yani demeliş militanın pek yin rebariti de serok apo da yani af hez hata dandın civakera mesela bizim az bu kad ditinamen ya kamin juara de fermane ki avqaz bi ejda meleki de bişevan am şiar dibun qirina wan zarok wan dayka xwaz zinara da pişave me davetin yani bizim kalu piri ku duan zinara da net karin bimeşin duan cada da net karin bimeşin bvenara bve eşeram ru du hatin دناوی ایشه ده بیشم سا به وی آرمان جیب سا هزه که سا قارشی خودیتن و پشتگیریا و جواکی کردن تابی که دیشته کی پر مزن بو یعنی سا دیتنا یا کامین ما حوال دیتین وقت گریلان یا شستاری هپگی ما دیتین یعنی چا بوی که خوشی هاتن کو وسانی که وقت موراله کی بدن جواکی مثلا بیشم دیتنا یا کامین مدیتین چند آرار سا پیشی ما سکنین ام وقت شوق جی ما در باز کنی اف چینه کینا افچو سا شالو شاپک بروانه سولی وان سورن وسا مرا عجیب جی حتی هم جوان رویان جی مگو بلکه هناك انسان جدا بان خب جلين جدا کربن وقت داعش هاد من ایریش بکن لما میزه کراسی وقت پاراستنه کی چی بو سانی که هات پاراستنه کی جوا که هات شکرن دو درجه مثلا ما وسا هیوی دکر کو ملی قاده پیداجی دستان دادنه چی بو رخ می روجی چی بو او چی بو لما دید مثلا بيجم هنا افي قناته خو بردوام كرين هبو مثلا لو دري دجي يعني دملي غيرلا ده مثلا اف جوخال كيم دكرين ددان ده زاروكا ددان ده دا ايكالا خوارن بروجانا دو خوارن ددانا وان يعني مثلا بيجم دنا واوي فرمان دو ايش جوانين از دي كوم كرين نه هيران درباسي ملي دين ببن كو تركاوي اخا بيروز بدن دوی مثلا دوی فرمان ده حوالی کو براسیجی پیشنگی کرن ام بیجن د شخص حوال عگید جویان ده ام بوجی ببیرتینن مثلا جوانین از در دور خو کوم کرن بوارا نقاش کرن اخافتن دانستاندن چبون kurasıcı mil bimil şereki hemberi van da çatan bidin abakirin de armanj da civaka kti qadil kirin duwe asas de mesela bejim insani xwadi ghirat xwadi namus rasi derketin u sani ki bejim hedi bidamira hemberi dijmin sakinadin و اف هیوی باوری د چاوی انسانی جواکا ازخانی ده راسی ده هات خویا کرن باوریا کی پر مزین ده هات آوا کرن وسا جاری باوری چه ندبو او چه ندبو اما اف هات اثبات کرن کو براسی جی هزن گریلا یعنی جبونا وی گلی آزاد بکن یعنی لسر فکر رامانی ریبرتی وی گلی آزاد بکن وی گلی دیسا بزیورن سر وی اخا پیروز میزه کرن به وی آرمانجی و وسا هدی یعنی باوریا کی هات قزنج کرن بوینا راج مثلا بجم دناوا وی فرمانی ده هزه کی کو راستجی وسا وی جواکی تر کربو و دناف ده جی مثلا بجم دناف ازید خانه ده هزه کی وکا یا بشی هاتنا آوا کرن tabii ki de jibo civaka ezidi vaka rojeki kud mesela bizim dinav tarihi ki pirmezin de rojeki derkevi armanceki u sahata ava kirin dinav da mesela bizim şervani niye şo ya jeşi ya beşi xo behes kirin ya beşi mezin kirin ya jeşi mezin kirin usani ki bizim edi af باوری به جواکا ازدی رژیم مزن بو رغم کود ملی در و دجی باندور بونین کومن جدا هبونین قدپی هبون اف ملی انسان در و دجی دناب جواکا دجی انسانی کو قصد جدا دان ناس کرنشتن پاراسنا عزت خانینه لد دل پشته دجی ترکا تشتی خوای پیروز دکرین ترکا قبه خوای دکرین اف جی وسا دهات آوا کرین اما بجم دناب ودا شروانی نیا بشی وسا دناب وی بجم هم فرمان بو هم کیف خوشی بو بناس کرنا رخصنه کی بوی رنگی و آوا کرنا یا بشی جی وسا یعنی مروف نکاری و ifade وی بکی وسا بجم راستی جی آرمان جکی مازن هات آوا کرین حتی روزا ما ای روزی مثلا تشتا وسا ترس ناف جواکه ده هات آوا کرین işte zaroke mecmuatin ravandin tene ravandin ya jitene dizindin aftiş dinav javakke de hat آوا کرین وکا کو مثلا بجم yani vak bavarya ezidi hat buş kandin işte am pişta xo biki germdikin pişta ma dişkine terkamadiki af hedi birasti birsaya havalin şehit ku dve javakke de ka daim şehit katin af armanç hat آوا کرین
بيجم وساب بوينارا جي حتى روجا إيرو أف هيس خورد كرين يا بشية جشي خورد كرين دست جواكا إزيدي ده مروف چقاس خو بپرسیار دبینه چقاس هیچ جوی دیگری یانجی وی هیچ چقاس جبونا خو جبونا جواکا ازدی دبینه او پر گیرینگه هاتان هانه که جی هنگ انسانی کو دبن باندورا قدا پیدا ماندن جوینا نا باور کرین جوینا راوی جی هيا ام وی تشتی برو جواکا خو دبینن لی ام هرت مشی دبیجن ام دوباره جی دبیجن براستی جی اگر هیزه کی هو نکو ام دبخد ناو د جی دیگری ام وی تشتی دبیجن اف راستی کی لبر چاوا جی اثبات کرنے زیادہ تر artık yani جوی تشتی درکت یا لبر چاوا براستی جی نیزی چند حوالی من شهید بدری کتنه انسانی هری زیاده وک عملیاکات ابن لود وی آخده شهید کتن حتی روزا ایرو جی پیشنگتی دیکن مثلا بیشم ابن تشتکی پیچوکه اب جی هدی بجوا کرا راسی جی قازنج بونه کدی دا آوا کرن لیدی سجی ام دبیجن اب تیری ناکی نه دملی عسکری تنی ده نه دملی سیاسی تنی ده ده هر ملی ده تایبت ملی آستا جنده ملی جوان ده پیست ده قاده سیاسی ده قاده عسکری ده قاده بیشم هر قادین جیانی ده کو جیان سرته مشاند راسی پیست هزه کی به آوا کرن انجام ده فرمانه کی حاجیان کرن ایشاوی حتان هانه کی جی نایج بیر کرن هر جارا کو ام دچین راسی جی مینا کا هری مزن لمحله میزد کی محله شنگالی ده هر گاوه کی تو داوی جی ده بیرانه کی حواله کی ہے بیرانه کی شهید کی ہے جلین زارو کال و درنا سولین زارو کا پلاوی زارو کال و دریا ویتنا لاند کی وان هناب دار بنا ده شرط اشتی بر ده هنا هستی وان خوینا وان و دری و اب جی اب ام نکان بانتشتا اگر حتی کو افتش بر چاوی من ام نکان فرمانش بیر کرن فرمان بیش بیر کرن سر وی اساسی جی راستی جی ده هر قاده جیانی ده لهمبری هر دشمنی ده وصار رابون راستی جی پر گیرینگه دوی دمی داوی ده جی مثلا بیشم ده بوم سر فرمان کی دوباره فرمانه کی بین سر جواکا ازدی آرمانج هات آوا کرن اب دملی بیشم چقاس خو مزین ددن نشاندان چقاس خو جبو جواکه işte هزین عراقینا انجام ده شنگال گریدای عراقیه راست ام جی ویتشتی دخوازن ام دخوازن شنگال کی خواسر کو گریدای عراقی بی آوا کرن لی اف آرماج نای قبول کرن اف آرماج نای کرن işte وقت تروریستن یا جی وک پک کی آرمانج کی وسانه کی دوی دم داوود اج مثلا بیم شهر دو گریده جی هات خو یا کرن کو işte دوی دری ده شهروان عزت خان شرنا گن یا دوی دری ده پارزوان عزت خان نه زارو کی عزت خان نه هر کس دبینه راست جی هم دملی اسایش ده دملی یا بشه جش ده یعنی افتش راستی جی گل بخواد پیسته بکاوی فرقی ده یه کود چین وی ارکی دیگرین باوی بر پرسیارتی را دیگین گل پیسته بزن بیش بر کوچه ام همو زارو که وی گلینه ام همو خادی وی گلینه وی گلی امازین کنه مثلا وی آخر دینا وی گلی دم امازین بونه لی اف آرمانج بشر تایبت وسا هاتنا تنکرین هاتان هانه کیش مثلا شر تایبت سر جواکتی مشاندن پیسته ایدی جواکا ما بکاوی فرقی ده یعنی ام ده آرمانج ده 8 سالی خود ارباز دیکن ام دکاوین سالا نهمی ده یعنی ایدی پیسته راستی جی چاد و اساسی ده سانی که چاو جواکا ما ازدی دی و ببه یوسا بگشتی وسا جبو فرمانه و جبو وی شر داوی جی آرمانجه که وسا هات آوا کرن اتابی که ده مسوزک دایا مسوزک جبو وی ولاتی ده سوزک جبو وی آخه دایا جبو نا شهیدن فرمانه ده مسوزک دایا سوز جی نه حسانه tabii ki de eğer afsuz bir vekilin jî tişta herî bê rûme tişta herî bê şeref îxaneta herî mezin bêjim li civaka xwe kirine me soza ku dayîn jî em heta dawî jî rastî jî li ser xeta van şehîda li ser xeta vê fermanê ku rastî jî êşa mezin hate jiyan kirin li ser xeta fikr û ramanê rêbertî û hêza ku me ji gerî yên ji ser û yep hepekî girtî me vê sozê daye ku rastî jî چه دبه بلا دبه وکی شهیدین ماجی گوتی جانی ماجی پیویز بکی جوی مازنتر نینه امی بدن جبو کان وی جواکی تسلیمی انسان خوافروش انسانی ایخانتی و دجمینی خوانه کن ما سوزک دایا و حتی داوی جی من سر سوزا خوانه دل سر وی اساس جی هم دوباره جی همو حوالین کو دل فرمانی ده یکو حتی روزا ما ایرو جی د شخص دجوارا ده شخص آزادان ده سعیدان ده زردشتان ده و به هزار حوالین وکی وان د شخص وان ده ام همو حوالان دیسا بحرمت و به رزداری ببیرتینن و سوزا کومدای و حتی سرکفتنی جی ام دتی ده اصرار بکن لهمبری همو ایریش و قرکرنا جی ام دوی ده اصرارن و ام حتی داوی جی ببریاره که خورد
تبلی وی شورش تبلی وی برخودانی و تبلی وی هزا جواکا خود بن همو حوالا دوباره ببیرتینم د شخص وان ده باش ناخل همبری همو حوالا همبری همو شهیدن فرمانه ده همو شهیدن گشتی شورش ده باش ناخد تیمینن و سوزا و مدای وان حتی داوی ملسر و سوزی دست پک شهیدین سه طباق 2014 بیرتینن به شخص شهیدین سه طباق 2014 یعنی فرمانه کو خاطی سر ملت میں ازدی یعنی فرمانه کی گران بو یعنی بریاویجی مثلا 2007 فرمانه کی مثلا وسط بناف کرن یا سیبایت العزیر ده الشخصی وان جدا شهیدان همه بیرتینن یعنی اساس فرمانه سه طباق بناف فرمانه کو خاطی سر ملت میں ازدی فرمانه کی گرام بو जे بهواریا خوا بهنک هیزا آنین بهنک حزب آنین yani ne tişteki ava yani parastına ve civaki parastına ne bu levan damada masan farmana karavuji hazaran kaç kujin hazaran daik hazaran khord وسا هاتن قاتل کرن هاتن گرتن yani صدمه چه فرمان رابو جبر مثلا ام ازدینا فرمان هات سری ملتی ما yani کوکا ازداتی دخوازن تنا بکن yani ازداتی yani nayet hina kirin فرمان جبر ev millet بهزار فرمان هاتine seri yani ev millet nebuyet hina yani binav hafti çar fermana binavet kin yani nebtini hafti çar ferman hatine seri evi milleti yani فرمان حقتين بناف كرن يعني سري 64 فرمانا جي جبا دولتا ترك تينا سري في ملتي وهم انسان خيانت كار يه نخير خوازد في ملتي هم دستك داينا تركا فرمان تينا سري في ملتي يعني سري دا مثلا هيزكي تبيجي مثلا گور برجواندین جوا که بیتا شغلاندن پیشیلوان فرمانه بگیری نبود yani şahsen ko ابتنی برخوادانیه که مثلا گرینجی نه هلاینا هتانا نها ویروجی مثلا گلک انسان بینه قتل کرن بس ما او شخص جی هکا پیشی الوان فرمانه گرتین الوی جی آیدا وان شخصا جی مثلا براوانیش و آخی کرن هم باشداری işarın dici Türka bun, dici Osmaniya bun. Yani ev seride mesela avak xwa jive civaki mesela rojama iro juan insanın men bered giri. Yani farmana kuma çave xwaditi yani insan hakka piş çave mahatin katil kirin maditin. İnsanın haka hatin girtin maditin. Yani şu juan şahsiyet haka mesela demi Daesh hati şu an şahsiyet haka hatin girtin az faziyek cibu. Fakat mesela hedef ve armancın Daesh'ı bu. Koka izdati gayrandın bugün
مسلمانتی هدف و آرمان جوان او بو هدف و آرمان جن داعش ج پلان و گف و ایریشن ترکان ندورن شخوا داعش باشکی ج ترکیه yani داعش سر فکری مثلا روژا مایرو سر فکری عثمانیت تماشاندن ایوسا داعش اف ملت وسا فرمانی را در باز کرد یعنی چه بو مثلا مالبات برزانی اف بخوا مثلا ازداتی تنگرین yani دخواستن مثلا ازدیا قد نهیلن فقط مگو هفتی چار فرمان هفتی چار فرمانه بتر فرمان جوان هفتی چارا بتر فرمان هاتینا اثری وی ملتی هتا روجایرو ام ملت نهاتیه تنکرین و نای تنکرین جی بچن آیه تنکرین برخوادانیه که انسان برخواد ده yani روجا ما ایرو جی اف برخوادانی تی تماشاندن جبر اف فکر ایدیتر مثلا بویه وقت هری نزیک ازداتی فکر ریبرتیه yani سر فکری ریبرتی انسان خو پرورده کرن انسان پیشل فرمانه گرتن انسان ازیدی خو سر وی فکری پرورده کرن ایدیتر مثلا دستهلاداری چه پلانن چه گفن هکا تینا سر وی ملتی قبول نکرن وسا هاتین وی چای دل برخوادن بربچاف خویا مثلا هر انسان فهمت که اگر اف فرمان جعالی که و هات سر وی ملتی اگر اف ایریش جعالی که و هاتنا سر وی ملتی yani بربچاوا yani انسان که مثلا گرجی به حسید که مثلا زانبه که انسانی فرمان آن سر ازدیا به پلانین که فرمان ها سر ازدیا yani برزانی وسا مثلا خواهد که دجمن کوکا ازداتیه وسا ازدی تنکرن و هم دمی که دیتی وان ازدیال برخوادایی وسا هم خو نشانی ملت دای یک گل برخوادایی گو پیشمرگا بون گو نظام کینا yani te یوسانی نه انسان نه کلوی چای دا اف ملت ج قتل عامه که ج فرمانه که خلاص کرین گریلای نه آزادیه بون شروان نه آزادیه بون yani insanın hakal barxwadayin ya başa bu ya caşa bu yani bisaya fikri reberti van insanal barxwadan hezi ku ava bu hezin ya başa ya caşa asayişa izitxaniye yani برول خو لیزه yani te gaf و planın haka ser vi milleti kabul nakrin erişin haka ser vi milleti ten kabul nakrin asas tişteki usa yani ev asayişu ya başa و ya caşaati ava kirin barambari dijmin saknandın نهلای اف پلانو اوین دجمن پیک بین اینها دجمن ما مثلا هون بینن دجمن ما دین بویا هر دخوازه مثلا شنگال بگیری چه هر چهار پارچه کردستان ایریشن ها که هاتن تنسر بگیری yani te avi yusanina dibine mesela hezeki kul barxwa bida hezek haya yani hem Türk jid binin hem
malbata barzani jî dibînin hem dewletên Arab jî dibînin. Yani asas insanê ber xwe din heyne hem li vî çayê de heyne hem li Kurdistanê hemû de heyne. Yani gef û planên dijmin qebûl nekirin hem êrişên dijmin qebûl nekirin li vî çayê de hem li giştî Kurdistanê de bala bûne. Ya asas ya başê avakirina wê bi zehmet bû. Rojên fermanê de ya başê avakirina wê bi zehmet bû. Fakat avakirina wê ji gropekîn kiçik li roja me îro da nav bûye bi hezara. Yani wisa ya başê li pîşiya vî miletî xweya pêşîpçava kî insan li ber xwe de kî insan xıyanetê dike yani pêşîpçavê miletî me xweya mesela insanek li ber xwe dayîn ya başê ya ceşê asayişa êzîdxanê ye yani ser asasê fermana ev hatîne avakirin. Hevalêneke şehîd bûyîn li Sisê Tebaxê û heta roja me îro 400 teqrîben 6 şehîdî me daye. Yani ew şehîdêneke me dayîn em sersoza wan in yani ticara mesela em gef û planên dijmin li ser xwe qebûl nakin. Êrişîneke bêne serî vî miletî me li ber xwe din. Hinek dibêjin ya başê bi girêdayî mesela hinek alîn dîna te tiştî wisa nîne. Ya başê girêdayî êzdatiyê ye, girêdayî koka êzdatiyê ye, girêdayî êzdiya bi tinê ye. Bila ticara mesela însan neyên xapandin. Hem li başûr hem li bakur hem ji derveyê welat hem miletê me daxilê yani wisa bila te insan nebîje ya başê ji ser hinek alî dîve yan nizam çawa. Ya başê tinê ji bo êzdatiyê ye ew însan neyên xapandin ew însan bi para neyne xapandin neyne defandin te ewa ser miletê xwe çê nekin ya başê li pêşiya van tişta jî derketine. Her tiştekî bête serê vê civakê ya başê li pêşiya derketine. Asas hêza xwe şi digirê hêza xwe ji şehîdên xwe digirê hêza xwe ji îrada xwe digirê. Yani êdîtir mesela îrada me ava bûye em ticara mesela vê îrada jî namînin û her êrişekî hat serê vê civakê em ê parastina wê bikin. Yani asas tiştekî ji me te xwestin em vê dikin. Şehîdên fermanê, şehîdên riya azadiyê, şehîda hema bêrtînin berxwedaniya egal ku şingal de têkirin her çaparçên Kurdistanê de têkirin em pîroz dikin. Rastî jî wisa destpêkek ku di Daeş êrîş kirî rastî jî wisa belkî em malê xwe de bûn agahiya kesî jî bi tiştekî nîn bû. Piştî ku wisa carekê de êrîşek wisa çêbî bi rastî wisa di nava gel de di nava civaka me de rastî jî wisa tevgerek hate çêkirin rastî jî tirsekî pir mezin hate çêkirin wisa di nava gelê me de rastî jî ev net ev fermana yekemîn nîne rast e ama fermana ev ferman ji fermana hemû xerabtir bû. Rastî tiştekî ku wisa çêbî rastî jî kesî bawer nedikir kesî ew yani me jî kesî re derbas nedibî tiştekî wisa çêbibe ama carekê de wisa tiştekî wisa hate çêkirin ferman hate çêkirin rastî jî li ser pir kes hate bandorkirin pir kes ketine destê dijmin pir kes hatin qatilkirin rastî jî yani wisa tiştekî wisa re rastî jî yani
fermanê ku dihatine çêkirin ji bo çi bû rastî jî ji bo tenê ji bo êzîdî dev ji dînê xwe berdin êzîdî dev ji çanda xwe berdin êzî jî wisa dev ji tiştê xwe berê berdin rastî jî li ser van esasa her êrîş de hata pêkanîn rastî jî ev êrîşa dawiyê jî rastî jî ji bo ku dev ji dîn berdin rastî jî bi hezara rastî jî keç û jinê êzîdî hatin qatilkirin bi hezara hatin girtin rastî jî ji bo dîn were ji dînê wan were derxistin rastî jî pir tişt kirin wisa pir însan hatin qatilkirin pir însan hatin girtin pir însan hatin kuştin rastî jî di nava gelê me de rastî jî tişta yani dema navê Daeş de hatin dîtin rastî jî tirsekî wisa mezin dilê wan de çê dibû rastî bi taybet dema gotina Allahu Ekber an jî tekbîr Allahu Ekber rastî tiştê wisa dihatine gotin rastî jî tirse yani mirov digot hatin ma bikujin rastî tiştê wisa dîrek me di dilê mirov de ew dibû rastî jî dema ev gotin dihata gotin rastî tirsekî pir mezin dihata çêkirin di nava me de gel ew rastî jî baweriyeka wî baweriyekî gel li hemberî yani yê ku vî gelî diparêze yê ku gel baweriya xwe dide êdî gel êdî wisa nêzî nedibû tirsek li hemberî wan de hata çêkirin yani rastî jî di hemberî pêşmerge rastî jî yani ê ku em diparastin ê ku digot em ê we biparêzin ê ku me baweriya xwe her dida yê ku pişta gel pêve rast bû ew jî pêşmerge bû ê destpêkê revî jî pêşmerge bû rastî jî rastî berî ku êrîş bike berî ku êrîş pêk were pêşmerge ji revî rastî yani bê ku agahî bide gel bê ku agahî tiştekî wisa ew bêbe ama pêşmerge berî her kesî revî rastî jî dema mirov dibe ew revî dema mirov ew dike rastî jî û piştî fermanê jî tên yani piştî ku hewqas êrîşa piştî ew qas ew rastî jî tên wisa yani hevala belkî heval em parastin belkî hevala ew kir rast e ama ê ku parastî ê ku ket dayê ku xwîn rijandî ew jî hemû heval bûn ama piştî parastina şengalê Mesûd tê li ser çiyê şengalê daxuyanî dide min şengal parastiye min şengal ew kiriye rastî jî tiştê ne rast daxive dilê min zerkî rastî jî ê ku gel parastî ê ku xwîn li şengalê rijandî şengal bixwînî av dayî jî ew jî pekekê bû pekekê li vê derê ket da pekekê li vê derê xwîna xwe rijan rastî jî hewqas heval li vê derê ket dan hewqas yani însanê pê hewqas însan qatil bûn qatil jî nebûn hemû sebeba hevala bû hevala av nan xwarin yani erzaq ji wan re dişandin rastî jî tiştekî wisa dihata kirin rastî rastî jî nêzîkatiyê hevala li hemberî gel rastî jî mirov pir dida bandorkirin wisa ji bo korîdorê rastî jî bê korîdor dema fermanê de korîdor girtî bû rastî wisa ê vekirî jî dîsa heval bîn rastî hewqas heval dibin wê korîdorê de hewqas heval şehîd ketin rastî ji bo ku tenê gelê şengalê biçe were an jî erzaq an jî hevalê birîndar an jî wisa gelê birîndar an jî tiştê wisa rastî jî ji bo ku gel derbas bike gel derbas bibe an jî heval derbas bibin an jî erzaq biçe were ji bo gel rastî jî ji bo wê jî pir heval şehîd ketin rastî pir berxwedaniyekî pir mezin di wir de jî hata kirin rastî ê ku ev daha avakirin ê ku ev çêkirî jî ew jî PKK bû ancak yani PKK nebaya an ya nihanekî rastî dibêje ya niha gel giştî çûbaya yani yek ji nav gel de nemabaya giştî gel yani şengal giştî tesviye bûbaya ama ê ku tesviye nekir ê ku ew kir jî PKK bû rastî jî PKK pir ket pir ew de ne tinê şer de ne tinê wisa parastinê de rastî hem parast hem şer kir hem
ew ki rastî rixme wê jî li ber gel de jî pir kete wisa gel parast dimilê xwarin ve xwarinê de dimilê îdeolojî de wisa dimilê pêşketina de dimilê xweparastinê de dimilê perwerde jîn perwerdekirinê de ne tenê jin û zilam bi hev re rastî jî yê beşe yê jeşê wisa avakirin û perwerdekirin rastî jî dimilê gel de pir dimilê hevalan de pir çêdibû. Di vî milî de mirov dikare rastî jî mirov hêz dike, rastî jî mirov baweriyek dida mirov rastî wisa di mêze dikê rastî jî mirov her xwasteka mirov her ewa mirov hîn zêdetir ji bo hevala hîn zêdetir çêdibû ji bo ku mirov yani hevala mirov wisa perwerde dikirin rastî jî perwerdekî wisa normal derbas nedibê. Piştî ku me bi çav dîtî wisa jin silahê kar dike wisa bêşer dike rastî jî mirov bandor dibû rastî yani xwasteka min pir çêbû rastî bi taybet li hemberî wisa ji bo ku şer bikim ji bo ku ji bo gelê xwe rastî jî min pir ev dixwast yani çiqa malbatê dikir nedikir jî rastî jî wisa xwastekê me li hemberî hevala çê dibî mirov her zêdetir dixwast tevlî hevala bibî rastî jî ev min di mêze dikê piştî wê rastî jî wisa pir hevalê êzîdî pir tevlî bî rastî tevlîbûnekî pir wisa yani tevlîbûnek çêbî yê jeşê çêbî rastî jî hîn zêdetir wisa me digot îdî gel digot keç jinê êzîdiyê belkî em ji di nav destê dişmin de derxin belkî em ew bikin rastî jî baweriyek wisa hebû yani me bi xwe jî digot me digot heyem keç û jinê êzîdî ji nava destê dişmin de dernexin rastî jî em yani em berxwe bidin heya ku em ê keç û jinê êzîdî ji di nav destê Daeş de derxin rastî jî wekî heval dişwar wekî heval zerdeş wekî heval bêrîvan wekî heval hevalê dîtirê rastî jî hîn zêdetir dimilê hevaltiyê de dimilê sekinbûnê de dimilê xweperwerdekirinê de dimilê li hemberî gelê xwe li hemberî her tiştê ku ji me tê xwastin li hemberî van tiştan rastî jî mirov hîn zêdetir xweperwerde bike hîn zêdetir ew bike wan hevala bide jiyankirin wan hevala yani sekina wan hevala rêhevaltiya wan hevala mirov di pratîkê de pêk bîne rastî jî wisa dişmin vala derxe yani tiştek li hemberî gelê me were kirin mirov nekare pêdeng bimîne mirov bersiva wan bide rastî jî ez dikarim vê bîjim.